Uruganda rw'abagambo ni uruganda rwagira umuzinga w'inyanja ya Edward Kazinga Chano hamwe na George mu myaka ya 19 kandi n'abantu barukuzira imizuro nyingi. Umugabo tumanyisha uruganda atari hatikiri nko kurora aruho uruganda urugama ngo n'umukonjo beitu nazira umuziro gumu beitu abagabo niba abakuzira emizuro nyingi ekuke emizuro ke 16 abantu bagira ngo kwihana ibihomyanye byo government y'inekera abahire nk'abanya-Uganda kandi aho no barukushabira government kwerwaye kabateko mu ngenderwaho yihanga kwatanuse kurora ngo Uganda eze zitakagira mu constitution ezo mu kasese no mbateka ebindi nazo zaje mu constitution how can you become stateless mu ihanga ryawe. Steven Katesi uri umugamberezi w'ishengero rya Rubirizi kandi nawe uri umugambo nagira ngo buno bwire bw'abagambo kushoma baketungura bati bakaganyirwa mu bintu bya government. Twaza okubagana amugabo gwihanga atuza kureba twina abagabo basomere akonye monte kwa kurugayo naho kimisaba abantu abari kwesereka mu ngande zindi ijwero baraba bizire kubara move straight forward itwe tule bagabo nyowende mugabo rundi nyowende munyabindi. Ubwo hato uruganda rw'abagambo rw'inabantu barukurenga mutwari 3 n'icweka abarukubera mu district nga Kasese Rubirizi Kitagwenda hamwe n'izindi. Gashakwa Gilbert Muhanguzi.